Awusiphumeza ukarabo. Karabo kunjani? Usisiphumeza lo karabo. Cancel. Oh uyangazi mara video no taxi yimi. Okay. Can we singafaka ama cameras shooteni? Yeah. All right. Ngiyabonga abantu abadala ukuthi sihlaleni phansi ne? Yes. So Karabo usibhalelile ne mama? Yes. Wasicela ukuthi sikutholele umama. Why what is the reason ukuthi ufuna ukumthola umama? Ke mama ka kinyakozo mthampelegilego for in life cause papa ke a motseba. So le gona le dikarabo aka jo ke hwetsa dikarabo. Kinyako kwa both side gore ga botse go diragalang go diragetseng. We found your mom Okay. and I have a message from her. Okay. Ngicela ukumdlalela le message from umama kene. Then sizoqhubeka sikhulume after. Karabo, mntanami, yimi umama wakho Thembekile Lisbeth Masondo. Mntayami ngiyazi ukuthi ngeke ngakulahla. Azange ngikuprotect. Ngiyazi la khona ukuthi ukwatile. Uthi uzuyekini is because bewenzela umsebenzi babakho makuthatha. Ubabakho bekangiphene senime wrong. And ukuza lapho angazi ukuthi ngiyokufunela kuphi, ngiyofuna ngithi ngifuna abani. U-anti wakho mangifona udrop amafoni yangithuka ukuthi ngingakhulumi nawe kodwa ngiyakucela mntanami ukuthi you find it in your heart ukuthi ungixolele ukuthi nje uhlangane nami ukhulume nami. Ngiyabonga. Ake kwa from video ye. Abulela ke different stories tse ke dikolego from my family. I'm confused or o bulela jwang go diragetseng. Mama Karabo o bolela maka gore yena o ba o mwane a butwa ka mogopetsa re o tlo mo riela mmereko na re tsebe ntwe le mama ka sho ga itsebe tabe ya mmereko re tlo riela ngwana mmereko A butu o re jweditse gore Mama Karabo o mfile ngwana a rena a ka se gone o dula le ngwana wa kula ngwana a butaka a monke a mishima gaeng mo ile gore ka ngwana a kula wena ga batle ngwana a ka shola kwa go yena a hwele kwa Limpopo ene ga re yena a ba re ngwana wa bo ke maka le gona yena o ba re kotse ngwane a fihla motlokwa a hlokofale ka mogwa boditse go butwaka ka gona wa ebo Jwale ka bana nka se kgone confirm no because of papa wa ka a gona kena a tlo bolela go cause be ba le ka moka ba le two. So a ke tlo tseba re sa ga mang ke nnete. Ke ga ke tšea ngwana bua le go thomo mosibidiša le social working go tse ngwana ke ngwana ga gole grant ba tšea yona bite ba mo founela a ba mo founela a ba mo hwetše ke mo di social work ba itšego ngwana e ka ga šetšane le 10 years mama ga go le sa motsebe a sa foune a sa tle ngwana kwa lena